Chispa option ngot ki candidate ki bala pass ya ka physical entrance test na kam ta ka post forest guard is Khasi Hill district ko play yepi ki perlok par jor baro akan ko video ngadan ya ka panwara HP ya ka pede bar result jangka physical entrance test na kam ta ka post DSC forest guard is Khasi Hill district Shillong ka ba the Government of Meghalaya Office of the Deputy Commissioner District Selection Committee is Khasi Hill District Shillong kalapan me ya ka notification haka karsantrik na Disember darpusan ki candidate ki bala pas ya ketika physical entrance test kilong Chispa sausan ngot congratulations ya ki candidate ki bala pas ya ketika physical entrance test but all the best na kapanta ka personal interview ka ba sapenlong haka khat ban khalai terek benai Januari arajar arpunreo na kamanta ke cingti ba company apila banlai aga website jongka DSC is Khasi Hill district tangkum ta perlok min se kentupan haka wai par ka video ko blai sipun